Formal nang gipirmahan ang Memorandum of Agreement tali sa GMA Regional TV ug sa kagamhanan sa Dagupan City alang sa kasaulugan sa Bangus Festival 2019. Usa kini sa labing mabulokon nga kasaulugan nga ngayang atangan sa tanan. Si Chelo Valiena sa report. Malampuson ang Memorandum of Agreement signing tali sa GMA Regional TV o Dagupan City Government alang sa selebrasyon sa Bangus Festival 2019. Gipanguluhan kini nila ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, City Administrator Farah Marie Dicano, CSI the City Mall Manager Ricardo Salvador, GMA Regional TV Dagupan Station Manager Jonathan Balingit o GMA Regional TV Vice President and Head Oliver Victor Amoroso. With the support of GMA, with the right marketing strategies, advertisement, and promoting us not only in the Philippines but all over the world, naging sobrang sikat ang Bangus Festival and everybody's looking forward to it. For more than a decade, 11 years to be exact, we've seen how the Bangus Festival has grown into one of the leading tourism events in the country. More importantly, we've realized the value of strategic partnerships between media and the government, how they can be an essential tool for regional development. And with this year's celebration, GMA Regional TV promises to give you a kapuso brand of entertainment. Mitambong sab sa MOA signing si GMA Bet ng Bayan Grand Winner Hana Presillas nga nihalad og awit alang sa mga Dagupenyo. Mabulukon og aligri nga Kapuso Festival ang angayan atangan sa Ingrande ug mas gipalapdan nga Bangus Festival 2019. Sa Abril 6, formal na nga sugdan ang mga kalihukan alang niini. Naglakip kini sa nagkalain-laing sports activities, Bangus Festival Trade Fair ug Bangusan Street Party. Samtang mopaambit sa ilang talento ug mopasundayag ang mga artista sa Studio 7 atol sa Kapuso Concerts. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.